ndabasuje nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro byinshi byiza On Time TV. Yo channel yocese dukomeje kubagezaho mu bice bitandukanye by'igihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo, nibagenda bari hano mu mujyi wa Kigali. Mwese mudukunda kandi mudukurikira muri mu bihugu bituranye n'u Rwanda, yabo Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afurika. Namwe mwese mutwumvira hanze umugabane wa Afurika, njye mbasuza kandi nabahikaze mu makuru yacu muri kano kanya. Ni Sebastian nkuko bisanzwe, tukaba tubana mu makuru n'ibiganiro bya On Time TV ndetse na Rwanda TV. Mbangomeje kugenda mbagezaho bya bivugwa muri politike, ubuzima, uburezi, imikino, umuco, iyobokamana ndetse n'utundi. Nyuma yo kumva impanuro ndetse n'ubutumwa bugiye butandukanye abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu bakomeje kugenda baha abaturage, kuri ubu rero munyemerere mbajyane mu ntara y'Iburasirazuba tugaruke ku makuru agezweho, aho abayobozi bagera ku 108 bo mu nzego z'ibanze bamaze kwirukanwa. Nkuko amakuru amaze kutugeraho muri kano kanya, avuga ko guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa amaze gutangaza ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze 108 bo muri intara bafatiwe mu bikorwa byo gukora no gucuruza inzoga zitujuje ubuziranenge, bamwe bakuwe mu nshingano mu gihe abandi babihaniwe. Tukaba tugiye kubigarukaho, mwumva uko babigenzaga, mwumve abafashwe n'ibande, ese bimeze bite? Muragenda muduha ibitekerezo, ibyifuzo ndetse n'inyunganizi kuri amakuru mutwandikira muri comment. Ese ahiwanyu muri mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu byifashe gute? Abayobozi bari kwitwara gute muri bino bikorwa byo guca inzoga zitemewe? Mwabonye ko yaba izikorerwa hano mu Rwanda ndetse n'inyamahanga zigera kuri 52 harimo nyinshi abantu benshi bakundaga, zirimo za Kevante, za Bazoka, za GBC n'izindi zigiye zitandukanye nka za Konyagi, nazo zamaze guhagarikwa by'agateganyo nkuko FDA yarari bitangaje. Natwe twabagejeho mu nkuru yabanjirije ngiyi. Abayobozi bari kubyitwaramo gute? Mwebwe se nk'abaturage muri kubyitwaramo gute? Muri gufasha inzego z'ubuyobozi gute? Muri gutangira amakuru ku gihe gute? Muri kugenda mufatanya gute? Kuko nabonye nkuko abayobozi bakomeje kugenda babigarukaho, nabonye umuvugizi wari buhari ibyo yavuze, namubumvisha gatoya. Nihagira n'ugerageza kubyimura bikura muri depo ashaka ngo kubishyira mu nzu iturwamo, ntaho urwego rw'ubugenzacyaha n'inzego zishinzwe kubahiriza itegeko zihejwe igihe cyose hakekwa ko hari ibintu bigize ibyaha. No mu cyumba cyawe twageramo no munsi y'igitanda ntaho wahisha. Si ngombwa rero kujya muri ibyo ngo ikindi ntihagire ugushuka ngo mbikira ibi bintu ngo gwe mu cyaha cyo guhisha no kubika ibintu runaka. Ngira ngo mumaze kumwumva, kandi nanone umuvugizi wa polisi y'igihugu nawe hari ibyo yatangaje, nawe mwumve. Ibizaducika none uzasigarana ibingibi, reka mbibabwire, uzasigarana bino binyobwa muri ibi bikorwa dukora azafatwa nk'umuntu ucuruza cocaine, azafatwa nk'umuntu ucuruza ibiyobyabwenge, kuko azaba yabigambiriye kwica Abanyarwanda. Ntabwo tuzamufata nk'umuntu ukigabura ibingibi, kuko azaba yamenye ububi, azaba yamenye ko byavanywe ku isoko kubera impamvu zo kurengera ubuzima. Uzakomeza kubera inyungu z'amafaranga azaba yishakira ibibazo. Ngira ngo maze kumwumva. Aba bose bagiye bagaragaza ko nubwo bimeze gutya, ngo hari abaturage bahise bafata zino nzoga z'inkorano zitemewe barazihisha, kuri ubu ngo bari kugenda bazicuruza mu buryo butemewe. Ngira ngo mwumvishe ibyo bavuze ko no munsi y'igitanda bageramo bakaba bagira gute bazikuramo, kandi uzafatwa azahanwa nk'uwacuruje kokayine, nk'uwacuruje urumogi, nk'uwacuruje ibindi biyobyabwenge bigize gute bitemewe. Twigire mu ntara y'Iburasirazuba, aho kuri ubu ngubu guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa yatangaje ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze 108 bo muri intara bafatiwe mu bikorwa byo gukora no gucuruza inzoga zitujuje ubuziranenge, bamwe bakuwe mu nshingano mu gihe abandi babihaniwe. Ibi yabigarutseho ku munsi w'ejo kuwa gatatu, hari ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2026. Ni mu nama mpuzabikorwa y'intara yahurije hamwe komite nyobozi
abayobozi na njyanama z'uturere, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, abahagarariye ibyiciro byihariye ndetse n'abagize ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere. Muri iyi nama hagaragajwe ko litiro 719,719,932 z'inzoga zitujuje ubuziranenge zimaze kumenwa, aho abantu bagera ku 2,925 bafatiwe muri ibi bikorwa, harimo n'abazikoraga n'abazicuruzaga. Mwibutsa gukanda like mu gihe unkurikiye, ukande share, ntiwibagirwe no gukora subscribe. Ugikana ku magambo yanditsemo subscribe hahitaza akamenyetso k'inzogera nako ugiye tugakandaho kugira ngo uzajye uba wibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Njye nkohereza ubutumwa bugufi muri telefone yawe, bityo ube mu wa mbere bamenya amakuru agiye atandukanye. No nkuru yacu ikomeza ivuga ko Guverineri Rubingisa yatangaje ko inzoga zitujuje ubuziranenge muri iki gihe ari icyorezo, zikaba ari uburozi ku baturage bitewe n'ibinyabutabire ziba zikoranwe, zikaza kurangira bigiye mu nda y'abaturage kandi atariho byagakwiye kujya. Avuga ko bamaze iminsi barabihagurukiye, hakorwa operasiyo zigiye zitandukanye zanafatiwemo abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Acyari abayobozi b'inzego zimwe nka ba mudugudu, abayobozi b'inama njyanama mu kagari, hari abarimu ubu tumaze kugera ku bantu 108 bari mu nzego zitandukanye bagiye bagaragara babicuruza cyangwa se batabikurikiranye, bikarinda biteza abaturage ikibazo ku buzima bwabo. Abo rero bari kubazwa inshingano kandi ni ibintu bigikomeza. Guverineri Rubingisa yasabye abayobozi bo mu nzego z'ibanze kumenya aho bayobora neza ahari ibyuho bivamo abantu bubaka inganda zidafite ibyangombwa zikora ibintu byangiza abanyarwanda, gukomeza kubikurikirana bakitandukanya nazo. Asaba abaturage gutanga amakuru no kwirinda izi nzoga kuko ziri kwangiza benshi. Umunyamabanga w'umurenge wa Musha mu karere ka Rwamagana, Karahamuheto Claudius, avuga ko kuri ubu bakomeje gushakisha hari inzoga zitujuje ubuziranenge kugira ngo bazikure mu baturage. Avuga ko abayobozi bagiye bafatirwa muri ibi bikorwa harimo abakoze uburangare n'abandi bahisemo kugira uruhare mu kuzicuruza. Noneho Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana aherutse kuvuga ko kuva uyu mwaka watangira abantu bagera kuri 500 bagiye kwivuza nyuma gato yo kunywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, harimo abagera kuri 50 bapfuye, abandi 100 bahumye burundu, mu gihe abantu 11,000 bagezwe imbata nazo. Aho yagize ati ntabwo ari ukuvuga ya ndwara izaza mu gihe kirekire, ahubwo ni umuntu unyoye iyo nzoga agahita arwara ako kanya cyangwa se agapfa bitunguranye. Ni ibintu tutajyaga tubona mu myaka yashize, byagiye bizamuka buhoro buhoro kuko watangiye kubona hatari gusa inzoga zisanzwe, hagenda haza n'izindi zirimo alcohol ya 40 na 50%. Umuturage atari yarigeze abona ariko akazigotomera. Mu bayobozi bafatiwe mu bikorwa byo gucuruza inzoga zitujuje ubuziranenge mu ntara y'Iburasirazuba harimo abakuru b'imidugudu, daso, ba gitifu b'utugari, abarimu n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nyine nk'uko ino nama yabivugaga, nyine nk'uko amakuru mfite akomeje kugenda bivuga. Kuri ubu rero tugiye mu mibare tukareba, noneho tukajya hirya no hino amakuru ahari. Tugende tujye wenda mu ntara y'Amajyepfo bariho duhera. Amakuru aravuga ko amakarita agera ku 313 ndetse n'amacupa 3,329 y'inzoga zikunzwe kwitwa ibyuma byangijwe ku mugaragaro hirya no hino mu ntara y'Amajyepfo. Ni muri gahunda y'igihugu yo gukura mu baturage inzoga zitujuje ubuziranenge. Ni bikorwa byakozwe na polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo mu bufatanye n'izindi nzego hirya no hino. Ku itariki ya 5 Kanama 2026 hamenwe kandi litiro 31,239 z'inzoga zengwa n'abaturage zizwi nk'igikwangari. Ibi byose rero byakozwe hagamije gukomeza kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, kurengera ubuzima bw'abaturage no gukumira ibyaha bifitanye isano n'ikoreshwa ry'ibi binyobwa. Ibi binyobwa rero byamenwe bikaba birimo amakarito 1,313 y'ibinyobwa byo mu bwoko bitandukanye, amacupa 3,179 ndetse na litiro
31,269 z'igikwangari. Mu karere ka Huye ni hamwe mu hamenwe izi nzoga, aho iziganjemo ari izizwi ku izina ry'ibyuma zizwiho guteza ingaruka zikomeye ku buzima bw'abazinywa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hassan avuga ko kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa se kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge ari inshingano za buri wese, kuko usibye kuba byangiza ubuzima binagira uruhare rutaziguye mu bwiyongere bw'ibyaha. Ati uruhare rwa buri wese mu gukumira no kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge kandi bidakoranye umwimerere ni ingenzi. Ibi binyobwa ni uburozi bwangiza ubuzima bw'abaturage, by'umwihariko urubyiruko ari narwo Rwanda rw'ejo. Ababinywa bibangiriza imikorere y'ubwonko, bikabatera kutagira imitekerereze mizima, bikabashora mu byaha birimo gukubita ndetse no gukomeretsa ndetse n'ibindi byaha bitandukanye. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko izi nzoga zitangiza ubuzima bw'abazinywa gusa, ahubwo zinatera amakimbirane mu miryango, zigatuma habaho urugomo ndetse zikongera ibyaha bikorerwa mu baturage. Aho umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kanyesha Annonciata avuga ko ikibazo cy'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge kidashobora gukemurwa n'inzego za leta zonyine, ahubwo ko bisaba n'uruhare rufatika rw'abaturage, abasaba kubigira ibyabaho. Yagize ati turasaba abaturage gukomeza gufatanya n'inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi butanga amakuru ku bantu babikora cyangwa se babicuruza, kugira ngo turinde ubuzima bw'abaturage kandi twubake umuryango utekanye. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Huye nabo bagaragaje ko basobanukiwe neza n'uruhare rw'ibiyobyabwenge n'inzoga zitujuje ubuziranenge mu guhungabanya umutekano. Berekana ko hari ingero nabo bajya bibonera z'ababinywa bagatakaza ubushobozi bwo kwifatira imyanzuro, abandi bakishora mu rugomo no mu bindi byaha. Dore ko uwitwa Nk'uwimana Irene uri muri aba baturage yavuze ko izi nzoga z'ibyuma zangije urubyiruko n'imiryango myinshi. Hari abasinda bagakubita abo mu ngo zabo, abandi bakishora mu bujura n'ibindi byaha. Kuba rero ziri kumenwa ni igikorwa twishimiye kirengera ubuzima bwacu. Ni umuturage rero wabivugaga. N'umuganga mu bitaro bya Kabutare byo mu karere ka Huye Nsabimana François we avuga ko inzoga z'inkorano zishobora kuba uburozi bukomeye bitewe n'ibinyabutabire zirimo, zikangiza inyama zirimo umwijima, impyiko n'ubwonko, ndetse zikaba zanateza impfu zigiye zitandukanye nk'uko dukomeje kugenda tubibona. Nabonye kandi abayobozi 108 bafunzwe. Ibi narabibabwiye. Nabonye mu karere ka Rwamagana ngo hari umugabo ukekwaho kwica umugore we akamujugunya muri Muhazi. Iyi ni inkuru nayo turi buze kugarukaho mu masaha ari buze, kugira ngo muze kugenda mumenye uko bimeze. Ariko Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko mu kwezi kwa Kanama 2026 u Rwanda ruzakomeza kurangwa n'izuba n'imvura nke, aho ubushyuhe bwo ku manywa buzagera kuri dogere Celsius 32. Meteo Rwanda ivuga ko mu kwezi kwa Kanama hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 5 n'ijana hirya no hino mu gihugu, ikaba iri munsi y'ikigero cy'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi. Mu iteganyagihe ry'ukwezi kwa Kanama 2026 iki kigo cyatangaje ko ubushyuhe bwo hejuru buzaba buri hagati ya dogere Celsius 21 na 32, mu gihe ubushyuhe bwo hasi nijoro buzaba buri hagati ya dogere Celsius 10 na 18. Meteo Rwanda ivuga ko umuyaga uringaniye ushobora rimwe na rimwe kuba mwinshi, aho uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 na 12 ku isegonda. Iri teganyagihe rije nyuma y'uko ukwezi kwa Nyakanga 2026 kuranzwe n'imvura nke mu bice byinshi by'igihugu. Muri icyo gihe ibipimo
29 muri 44 byapimwe imvura iri munsi y'imuzandengo y'imvura isanzwe igwa muri Nyakanga. Meteo Rwanda rero ikaba yagaragaje ko imvura yaguye muri Nyakanga yari hagati ya milimetero 0.5 na 96.6. Imvura nyinshi yapimwe mu karere ka Musanze ku ipimo bwa Busogo Izayi aho yageze kuri metero 93.6, mu gihe yapimwe ku bipimo bya Nyagatare no ku bwa Kansi mu karere ka Gisagara aho yari kuri milimetero 0.5. Ku bijyanye n'ubushyuhe bwagaragaye muri Nyakanga, iki kigo cyatangaje ko impuzandengo y'ubushyuhe bwo hejuru yari hagati ya dogere-Celsius 21.1 zapimwe muri Kinigi mu karere ka Musanze na dogere-Celsius 32.8 zapimwe i Bugarama mu karere ka Rusizi. Meteo Rwanda rero ikabivuga ko muri Kanama ubushyuhe bushobora kuzaba buri hejuru gato ugereranyije n'impuzandengo isanzwe iboneka muri uku kwezi. Bishobora kugira ingaruka rero ku buhehere bw'ubutaka no ku mazi kuko igihugu kizaba kiri mu gihe cy'impeshyi. Meteo Rwanda ikabivuga ko biteganyijwe ko ubuhehere bw'ubutaka buzakomeza kugabanuka henshi mu gihugu muri Kanama bwo n'ukwezi kwa 8/26 kubera iki gihe cy'impeshyi gitangira muri Kamena kikagera muri Kanama. Mu buhinzi imvura nke yagaragaye muri Nyakanga yagize uruhare mu korohereza imirimo yo gusarura no kubungabunga umusaruro w'igihembwe cy'ihinga B, ariko inagira ingaruka mu bikorwa by'igihembwe cy'ihinga C kubera igabanuka ry'amazi mu butaka. Meteo Rwanda rero ikabiteganya ko no muri Kanama ahenshi mu gihugu hazarangwa n'ibihe by'izuba bikaba bishobora gutuma amazi agabanuka ndetse bikagira n'ingaruka ku mirimo y'ubuhinzi yo mu gihembwe cy'ihinga C. Iki kigo kibukije ko iri teganyagihe rigomba kujyana n'andi makuru y'iteganyagihe rishoboka buri masaha 6, risohoka buri masaha 6 buri munsi, iry'iminsi 5, iry'iminsi 7 ndetse n'iry'iminsi 10 kugira ngo abantu babone amakuru agezweho. Ngira ngo rero murumva uko ibintu biba bigiye byifashe, murakomeza kugenda mutubwira uko mubyumva, mutubwira uko mubibona, mutwandikira muri comment, mukande like, mukoresha nibagirwe no gukora subscribe kugira ngo nandi makuru n'ibiganiro byinshi byiza dukomeje kugutegurira bize kukugeraho mu buryo bukoroheye. Ndabakunda cyane rero, Imana ikomeze barinde. Ni On Time TV, your channel, your choice.